Do zimskog raspusta vojvođanske đake deli još otprilike nedelju dana, a naredno drugo polugodište biće posebno izazovno za sve osmake i njihove roditelje. Kao i svaki prethodni, jun 2026. biće u znaku polaganja male mature, gde svaki osvojeni bod na testu i tekako znači prilikom upisa u srednju školu. Prethodnog juna naši đaci imali su u proseku 11-12 bodova na sva tri testa. Jesu li takvi rezultati iznenađujući? Čućemo od gosta razglednica Milana Gromovića, zamenika direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Gospodine Gromoviću, dobrodošli u razglednice. Sad kad čujemo ovih 11-12 bodova u proseku, odnosno na ono kada smo mi nekad polagali malu maturu, bez 18, 19, 20 bodova osvojenih na testovima, nisi imao uopšte šanse da upišeš neku, po znacima navoda, bolju školu. Da li su ovakvi rezultati sada razočaravajući ili su oni, ajde kažemo, nešto što je trend poslednjih godina? Hvala vam najlepše na pozivu. Možemo reći da je trend, odnosno rezultati nisu mnogo različiti u odnosu na prethodne godine, čak na prethodnu recimo deceniju. 11, 12, evo 13 bodova je prosek recimo na trećem testu u protekloj školskoj godini. Ono što je tu posebno, da kažem, interesantno jeste da vi možete da pratite rezultate zapravo i kroz same standarde obrazovnih postignuća, kroz osnovni, srednji, napredni nivo, kroz određene oblasti. Tako da ova statistika koja nam je, hajde da kažemo, slična prethodnih godina, nam ne daje mnogo, kako da kažem, relevantnu informaciju o uspehu naših učenika. I dalje mi imamo učenike koji jako dobro rade test, koji upisuju školu koja je prva na njihovoj listi želja, gde sve funkcioniše jako dobro, a opet imamo i neke niža postignuća, pa samim tim i ovakvu prosečnu ocenu. Tako da je jako važno posmatrati posebnu oblast unutar predmeta, srpski jezik, matematika i ovaj treći izborni test i određen standard. Kakvi smo u odnosu na zemlje u regionu? U odnosu na zemlje u regionu i u odnosu na Evropu imamo zapravo sličan, hajde da kažemo, viši prosečni rezultat, tako da je to trend u Evropi pa i u svetu. Moglo bi se reći najuopštenije ili nekih, što bi matematičari rekli, najmanji zajednički sadržalac ovog našeg problema modernog doba jeste kriza čitanja i razumevanja pročitanog, što naravno ide jedno sa drugim. Kad to kažem, ne mislim samo na srpski jezik, odnosno maternji jezik kada je u pitanju ispit za nacionalne manjine, nego mislim uopšte na čitanje, razumevanje pročitanog određenog zahteva, zadatka koji se pred učenikom nalazi. Tako da je to izazov svih obrazovnih sistema u Evropi. To pokazuje i međunarodna studija PEARLS, gde također Republika Srbija učestvuje. Moja malenkost je koordinator i za to istraživanje. U pitanju je merenje upravo čitalačke pismenosti kod učenika. Tako da mi smo, hajde da kažemo, negde iznad proseka, što ovako zvuči, malo iznad proseka, što zvuči možda optimistično, jer smo u nekoj sredini, nismo u donjoj zoni, ali ima mnogo zapravo prostora za poboljšanje. Kako ne, sad kad rekao ste čitalačka kriza, to se pogotovo odrazilo na test iz srpskog jezika. Najlošiji rezultati su kad je u pitanju upravo taj test. Evo, sami ste prokomentarisali, dakle, čitalačka kriza i činjenica da deca slabo čitaju i retko čitaju, a opet s druge strane najbolji rezultati iz izbornog predmeta. I to moramo da prokomentarišemo da najveći broj osmaka za izborni predmet uzima geografiju, misleći da im je to nešto najlakše, poznato iz svakodnevnog života, ali čisto da ih razuverimo da jedno od pitanja na testu sigurno neće biti koja reka protiče pored Novog Sada. Da, to ste jako slikovito rekli i mislim da će učenicima biti i roditeljima u tom pogledu jasnije. Tako je. Sada je upravo aktivan portal Moja srednja škola u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Radimo zapravo ceo proces male mature i sada učenici baš u decembru biraju taj izborni, odnosno treći predmet koji će polagati. Što je tu najvažnije? To je i statistika pokazuje. Imate recimo iz hemije preko 15 prosečnu ocenu, imate iz geografije znatno nižu. Hemiju su, fiziku odabrali učenici koji znaju da to znaju, koji razumeju, imaju osjećaj da kažemo da će dobro uraditi i zato je rezultat dobar. Dok su, pomenuli ste geografiju, uglavnom odabrali učenici po metodi da će biti lakše. Neće. Odmah moram to da kažem, možda ekskluzivno kod vas u programu, da nijedan test neće biti lakši od onog prethodnog. Testovi su standardizovani, pažljivo urađeni prema obrazovnim standardima, ishodima,
bodovima koje utvrđuje Nacionalni savjet, Ministarstvo prosvete, pa naravno i naš Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. I u tom pogledu ne treba taktizirati, nego i roditelji i učenici u razgovoru baš sada u decembru treba da razmisle u stvari prema afinitetu, prema dosadašnjim postignućima učenika šta je najbolje da odabere od tih 5. Tako je, svejedno će morati da uče. Međutim, moramo se složiti sa tim da su đaci onako prilično opušteni. Već godinama unazad imamo tu činjenicu da imamo više slobodnih mjesta u srednjim školama nego đaka. Dakle, svi će biti upisani. E sad, kad je u pitanju polaganje male mature, ja sam do ovog gostovanja bila ubeđena u to da im je za polaganje potreban bar 1 bod na sva 3 testa. Međutim, ni toliko, je li tako? Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, učenik mora da izađe na završni ispit, da izađe na polaganje u junskom ili u nekim specijalnim slučajevima u avgustovskom ispitnom roku. Pre toga postoji probni test koji je neobavezan, koji je informativnog tipa krajem marta. Zakonski, da, to zvuči jednostavno u smislu dovoljno izaći na ispit, preći taj sertifikacioni nivo, odnosno zvanično završiti osnovnu školu da biste prešli na viši nivo obrazovanja. Međutim, šta je zapravo važno da kažemo? Ima dovoljno mjesta u srednjim školama, to je javna informacija od javnog značaja i javno dostupna i to je u redu. Međutim, ono što niko ne može da predvidi, to je zapravo konkurencija za određeni obrazovni profil, za određenu školu. Tako da nije isto kada učenik provede naredne 4 godine u školi koja je prva na njegovoj listi želja ili u onoj koja je posljednja, a tu može da odluči i pola boda. To zavisi od obrazovnog profila. U moje vreme je jako bilo popularno, recimo, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, jer je to bilo nešto što je novo. Kasnije je bila popularna programiranje, mehatronika u srednjim stručnim školama. Gimnazije imaju sjajne, što filološke, što druge sjajne obrazovne profile. Sad je dakle, to diskutabilno. Ne znam, medicina ima specifičnosti. Tako i tu je svaki bod bitan. Sad najvažnije od svega jeste da oni krenu da počnu da uče na vreme. Zato, pretpostavljam, jako željni čekaju kraj januara. Kada će se pojaviti, evo, ovako će izgledati zbirke zadataka. Tako, za naredne polaganje male mature. I ono što imate novinu, od sljedeće godine kreću i zbirke testova. Zbog čega ste to uveli? Vi sada upravo držite korice. Trenutno su u fazi lekture i preloma naše zbirke zadataka za završni ispit. Evo, ekskluzivno u vašem programu do sada ove korice niko nije video osim nas u zavodu. Kada ih očekujemo u prodaji? Našeg vrednog tima u Centru za ispite. Osmaci sada sa nestrpljenjem čekaju taj podatak. To je tradicionalno za Savindan. Dakle, i ministar prosvete i direktor našeg zavoda će se obratiti javnosti povodom toga, tako da će zbirke zadataka izaći za Savindan, a zbirke testova iz prethodnih školskih godina, koje je jako važno da budu ovako sabrane u zbirke kako bi to i nastavnicima i učenicima bilo lakše na času pripremne nastave da i testiraju svoje znanje, dakle u zbirkama da vežbaju, zbirkama zadataka, u zbirkama testova da testiraju svoje znanje na pripremnoj nastavi. Zbirke testova će izaći malo kasnije, dakle otprilike mjesec dana posle zbirki zadataka, kraj februara, početak marta. I ovi testovi su odlični za nastavnike koji pretpostavljam da će držati u drugom polugodištu pripremnu nastavu za sve osmake. Tako je, to je zakonska obaveza svih predmetnih nastavnika koji pripremaju zapravo učenike 8. razreda i pripremna nastava je najintenzivnija u drugom polugodištu. A što je važno da skrenemo pažnju sada? Sada je prvo polugodište i dalje traje, ali sada je bitna ta psihološka priprema. Sada je dobro da i odeljenske starešine, PEPSI službe, odnosno pedagozi, psiholozi, savjeti roditelja u školama razgovaraju sa učenicima završnog razreda o značaju pripreme, ne za završni ispit kao nešto što je testiranje koje je nekoliko dana u junu i tu je kraj, nego priprema za viši nivo obrazovanja. Dakle, pripremajući se za završni ispit, vežbajući zbirke zadataka, zbirke testova, pohađajući redovno pripremnu nastavu, učenici se spremaju za viši nivo obrazovanja, odnosno za srednju školu. I spremaju se za svoju budućnost i svaki bod je važan. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i vidimo se krajem januara na promociji zbirke. Hvala i vama.